ekipe ya Musanze ibashije kuba yatsinda APR ibitego 3-2, amateka akomeye cyane kuri Musanze yo gutsinda APR. Sinzi aho byaheruka kuba iyi Musanze Football Club yatsinda byibuze APR ibitego 3 mu gice cya mbere. Ababyibuka neza ni mutubwire aho mwibuka yuko iyi Musanze yaje kuba yatsinda APR ibitego 3. Ndagira ngo muri kureba ama highlight y'ukuntu ibitego byagiyemo, ndagira ngo dusesengure gake kuri equipe ya APR. Ese habuze iki, byagenze gute kugira ngo itsindwe bino bitego? Ese ko kuri derby ishize yo na Rayon Sport twabonye APR itsinda ikomveka, itsinda ibitego 3, tuvuga ati noneho umutoza Taleb n'abakinnyi biwe, abakinnyi be bamaze gufata ritme, bamaze gufata umujyo wo gutsinda. Ariko ndabona nge kwaro gutsinda ariyo gusa, wagize ngo ahari ntago ari babakinnyi kuko wabonaga neza batari mu kibuga pe. Usibye ko iyi APR ifite abakinnyi bayo bibanze kabisa b'ingenzi batigeze babanzamo kubera ibibazo bitandukanye, nko muri defense kimwe cya kabiri cya defense rwose cyari cyahindutse, nkaho kuri kabiri hari habanjemo Ombarenga kandi ubu ngubu byibuze ubona ko takiri ku rwego rwa APR, amaze gusaza. Kagege niwe muntu byibuze wagerageza gutunira, ukabona ko Kagege ariwe muntu byibuze uri gukina neza muri kuri iriya kabiri. Bari habanjemo Ombarenga mu mutima wa defense ku mwanya wa Clement na utakinnye hari habanjemo Suwane kuva aho yaziye mu Rwanda akaza muri APR, umusore w'umuhanga pe, ariko utajya ubona iminota ihagije yo gukina. Yari Musanze iheruka gutsindwa na APR n'ubundi ibitego 3 gusa ku Mahoro, ibitego bya Ruboneka muri sezo ishize muri retour, ari nabwo APR itaga itwara igikombe ku mugaragaro. Ibi ngira ngo Musanze yabyibukaga, yari ifite umujinya kwihorera n'iki byose, ariko abakinnyi ba APR abafana baravuga yuko ikibuga kitababaniye. Sinzi niba ari urwitwazo cyangwa se ari izindi impamvu zitandukanye, ariko urabona ko bavuga ati impamvu z'ikibuga ikibuga cya Musanze nubona ko kataburamo, kuko urabona ko ni imipira yakinwa cyane hejuru, kuko Musanze urabona yakinaga imipira hejuru cyane, hajyemo amakona 2, koroneri 2, ibitego byo gupasanya. Babonaga ko baragerageza kubaka, ariko gupasanya kabisa, gupasanya ni ikibazo. Barageza kubaka ariko gupasanya kubera ikibazo cy'ikibuga bakabona ni ikibazo. Igitego cya mbere n'umupira Suwane waciye kuri Suwane agira ngo awurekere Omborenga, ariko asanga kabisa umwataka amuri imbere gatoya cyane mu ruhande atariho, ahita atsinda igitego. N'umupira ruturutse ku ruhande uca kuri Suwane agira ngo urekere Omborenga nawe asanga ahagaze nawe umwataka amuri imbere rwose, asa nk'umujije na gakeya, ahita aterekamo igitego. ubona ko Pierre nawe rwose hano ntago yari tayari. Igitego cya kabiri ni igitego cyaje rwose ku mutwe, ku burangare bwa marikaje. Ubona ko abafana abakinnyi ba APR rwose muri defense bijyanye no kumarika, ni ibibazo ni ibibazo tayari. Umupira yajyaga muri kona buri kanya, kwabonaga hagati uwitwa Shabara kabisa, Hussein Shabarara yabazonze. APR nubwo iri gutsindwa gutya, ariko ngo idafite abatekinisiye bayo, ntago ifite Dawo Watara, ntago baraza. Ariko abandi bakinnyi bo umva yakinnye umukino idafite abakinnyi 4 b'ingenzi: Dawo Watara, Clement na Kagege, abakinnyi 4.
bose b'ingenzi batakinnye umunsi. N'igitego cya gatatu nacyo cyari kuri kona nanone ku makosa y'abadefanseri ku bijyanye na marikaje, kuko umudefanseri ibitego byinshi byo muri kona iyo utamaritse neza baragutsinda pe. Mace igice cya kabiri kirangira ari ibitego 3-0. Bajya kuruhuka, Musanze ivuga ati tugomba kurinda ibitego byayo uko ari 3, izivuga ati tugiye gufunga turinde, ariko APR nk'ikipe nkuru mu gice cya kabiri igaruka yakaniye, igaruka ifite position iri hejuru, itangira gusunikira Musanze mu izamu ryayo, irayisunika itangira gusunikira Musanze mu izamu ryayo, aribwo haje kuvamo igitego cya own goal, aho umupira umukinnyi wa Musanze ashatse kugarura ukahita ukubita ku mavi y'umudefanseri wa Musanze, tayari igitego kikaba kigiyemo own goal kubera pressing. Bavuga ati tugomba gukina, ariko ya mipira abo yo hejuru ushaka kwigana Musanze, igitego kiba kigiyemo. Igitego cya kane cya Togwi cyabonye ko ni igitego bagerageje kubaka, aho Togwi bamushyiraho kabisa agatera akabamo kantu ka reflection gatoya ku mupira wakubise ku maguru y'umukinnyi katakijyamo, ariko warabona ko bagerageje gupasanya, aho abantu bavuga ati iyi APR ifite abakinnyi beza, ariko bino bivuga nk'ibya Musanze ntabwo ibasha kubikiniramo, aho datinya kuvuga ko APR mu mahoro ishobora no kugutsinda ibitego 10, ariko bino bivuga nk'ibya Musanze ho yakubitwa bibi cyane. Ese APR itangiye guhuzagurika gutya kuva mu mikino ibanza ya shampiyona, izongera gutwara igikombe? Isi APR niramukuyoneza Al Hilal zigenda kuriya ziguruka zikubitagura zishwanyaguza kuri izakoraho? Isi APR n'umutoza wayo Taleb utari wafatisha neza ngo atwereke amasysteme nk'uko yavuze ngo ajya gukina nka Paris Saint-Germain. Uyu Taleb byibuze isi azayisoza, kaba general bo muri APR nabo mbazi iyo datari gutoza neza bahita ni vuba bari muri contrat bakataho kwiruka. Iyi APR yukana abatoza batwaye ibikombe, Darikonovic yaratwaye igikombe baramwirukana, Thierry Foroger yaratwaye igikombe baramwirukana, bose ubona kubera kudakina neza. None hibaze nka Taleb uri gukina nabi, noneho n'igikombe akazakibura. Biragoye ko Taleb yakomeza na equipe byibuze, sinzi equipe yakina nabi, ntabwo ubona ibintu bisomeka, ntabwo ubona abakinnyi bari bashyushye mu mutwe, sinzi ukuntu gahunda ya APR kabisa imeze. Ndizera ko highlight yabonye neza, amashusho yabonye neza, kandi subscribe tubana umunsi ku munsi. Iyi ni Urunigi TV, tuyatubana ku munsi ku munsi. Nitwa Philippe Tuyishime, ciao ndabakunda, ciao.